lo sabai nang ta pai jagi wak sama sabai nang ta phal jagi Patal komi kriyo nang ta kelai di jadu lang no mokol sindi takas ledi Mai dul shani bazi hano ta paldi Bulsharau ni tinano ta paldi Yakshi yagrani boyar no ta kiriti Bubagra no khabai poito kaidi Jeshupano kashudi 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 Jeshupano kebengi 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 Beba kebengum no shibai Bubagrale 5v9 5v9 Thangkha 5v9 Bubagra 5v9 Sampai sosial media ini pun kok ketalia ini ka swearing in ceremony sini new elected members tay sini tabuk TDADC Autonomous 6 Schedule Autonomous District Council ni ini swearing ceremony 9 Autonomous District Council ni sini CEM Honorable CEM ni swearing in ceremony tay EM strong ni ini swearing yakaba Swmai Tangma ni pandang au pandang nai nuwayo oro tong utiri Swmai baksa sini Honorable MDC Sugol Joy Honorable MDC Barang mengenang Jiten Dewarma Honorable MDC Barang mengenang Khotro Joy Riang my kai sini joto Honorable MDC sro in the presence of ex-MDCs, former EM, baru joto kai ini Swmai Tangna tunai temu. Swmai Tangna obono, je sini mission and vision, sini prasaran ibagai, sini TDADC section Autonomous District Council no. Grassroots level ni simite bos kangote bos crack kene ni bagai obono sini wansu mo. Bubagra ni bising tei, seng tabuk bai, wai ni yakaba second term tabuk sengomo ini TDADC government form kai tongo and ang koina ni muchungo lukurongo tiprasaron especially je Autonomous 6 Schedule Autonomous District Council mo social tiprasaron ni bagai je thai klang thang man no mo seng haino oro 5 bosro lukubai chongui ro hojong mani mo haino magamang khagela khni ang tini no jotun ko rani muchungo je mansa seng ऐसे सिनी जो तो और दिनी मैक्सिमम सिनी सिकला रो इलेक्टेड मन या बोलो संगोपन कॉक सब लयो बुबाग्रानी जे डिसीजन ती चोली नाय बुबाग्रानी जे डिसीजन में ना जंग नाय अपन सिन डिसीजन दं नाय आरो सिनी ते कुनु केबें मुं तंगला एंड सोशल मीडिया रो गोबां मानुगो ताबुक जे डेपुटी सीएम साबुं नाय आबुति रोना आसे माथा बेटा हेडेगै लाभ करे एंड जों नायो डेपुटी सीएम स्टा तंग हाइसे सिनी TDADC और डेपुटी सीएम स्टा तंग only one CEM tay joto EM sungtung sungabon dayo haise tangai hindi sungnukha amhai deputy CM sungtam ni bai rona ni kalaikya and amhai jara bok mama borok tongnai ro jara deputy CM ni manai borok ro tabuk bo jaga thungai dong janor joton siwa haise a jorawa saksang na chikonjang ma bai singapore deputy CM mar layo ya jagawo sex schedule amhai kuno provision sakrai apano snamai maraka equivalent khene ni bagai but tabuk sungnayo bus kangni or tabuni taklai bisini TDADC sang maribo sang applying payment ya gulo sang nayo everyone is equal joto no command tai sini khorasano sini tongnai sini CM tai joto EM tongnang tung and transparent government je sang wansuri Bubagra ni bisiti je samani abo sang jeseng mansa 100 upon 100 sang just takani tai track kani nei abo sang lukurono kok samane mutu nong ni bus kangi samu tiprasarong bagai di prasaran ibagai kuliah ni sini tinisal korupsi saipa greater tipralen 2021 the first audiovisual council session greater tipralen resolution bill pass khair homani apo tabuk borok kesaitong ini joto oro especially the youth siklaro abnati ne first audiovisual smokong ni tisanai sanani sang kogwanso laija khaisi the state government sini kebang ma bills asuk the pending bills tongmani abo tabo bo jagaw tong abo sung turu bemano khursanai and tamni ba abil kesai tong abo samni darti kesai tong sabok kesari tong abo sung bemano khursanai haisi abon bagai nang kai sung joto MDC stroke sang letter pass khainai honorable chief minister of Tripura as a chief minister ngi sung mono pass khainai ang koina ni muchungo chief minister no bo neutrally babe iprasa wansa Turuksa, je tomane o bosong o Tripura je bosong tomane
jotane bani hikkel ngani thum aboni chin na harma and जों Greater Tripura Resolution जे बिल पास खालामनानै फार्स्ट अधिवेशनाव आबो बायसा आंगला अगनो दङ एकबार ना पारिले देखो सतबार हायसे आबो जों बार सोंनाय until unless जों टाइमिंग बिसिंगो टाइम फ्रेम बिसिंगो जों एक्चुअल जों रिजल्ट याखबो रिपोर्ट मायासा आबो जों अधिवेशन बुरुमपुरनो जों आबो सोंमांनो दंनाय and specially TTADC no more power TTADC direct funding and TTADC no जों तेबो क्राक खायनायनि बागै आबो जों बसकांगो वानसुनाय आबोनि बागै TTADC no जों क्राक खाथिसपति सानाय तिप्रासा रखा दंनाय हायसे शेख शिडुल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि बागै नों जेफ्रु तिप्रासा नि बागै 7 सिकिउरिटी खाय नों तनि माने तिप्रासा सेबुनाय हायसे जों नुखा गोबां मा जे अ जागाबो अ राज्यबो जों अराय परे खाय बागै गोबां मा चेष्टा खायदा हायफानो जों खानजोनि बिसिंतै लुकुरम पाब्लिक रक तिप्रासा रक जोंनो तिने मिस नामानिया ADC रखा खायदि निसा जोंनो रहरो हायसे जागाबो केबो MDC पोस्ट दंगै पावर एन्जॉय खायदिनि जोंनो रहयो हायसे जोंनो ADC रखा खायदिनि जोंनो चंजा रहमानि आं सुमाय ताङै साव लुकुरमनि बसकांगो जों TTADC no कसगरि रहगला जों पग्रुबो जों जेसे तंसाक ADC रखा तंनाय 1 इंच पानो ताइना जगलिया एन्ड जों गोबां नुखा जे TTADC नि 350 कानि हाइ जागारक गोबां मा डेभलपमेन्टनि मुंति नाजामारक आबो जों तुरुक बेमन तिख्लायनाय एन्ड तिख्लाय सामनि आमलंखा बल सामनि रिजिमंखा सामनि गभर्नमेन्ट तंफ्रुंखा आबो जों तुरुक बेमन कक तिख्लायनाय ने जों आबो आं साननि मुचुं Ini 6 Mei, ngaga chairman CM tei angko bar zaman sa EM ni. Borok khorok tam no, dong all MDC song ni passing tei bahai ma tong khate khatung khade borok no manai. Belaino khatung khajang no tangandi. Whoever Bubagra jeno decide khayo, singamnon chongina haisi. Bubagra je chongmani wan chugini chongo, karon chini Bubagra ni face by jesun tinor joton basa jakai chik bikok matang kai. Abo ke suros deor ma session face by ang borok playing faya. Ubikok slice mo omo sara tirpani lukurok and je Bubagra decision nawo abon sungmani wo je Bubagra bus kango samung tangai thangnani bagai wanchu tangkai sung Bubagra no sung phan boksinai nije sung tini o ya prino shew haise and lukurok asa borsa tongo je andro somario budui Bubagra no keplai khemeni ti prasro mungsa mantung nyo rohoro haise and angkogru jung kogru ss tini oroni sung elected members sungai sung jotoduk tongsak prasana gateri khai sung dine thangla joduk Bubagra ni bisitei sung je sini man thaitu mani sini Greater Tripura Tiprasa Accord tripartite agreement aborno sung post khaino sini bas kango sung choba khaine hisi All MDC so khatung tei jota Tiprasa lukurok la khatung kha haide ma tong na rogo. si ang nainai ang koina ni mutu muno Tiprasa khatung ya ngang kai kaisa kogono tomo Ishwar Bhagavan kaitor se munishuno sung baka surangli mania asa pron khaimani ang kai sung munishu bahan butini ganang snamjak borogo sung nailegira na haisi sung nukha gabang ma comments ro blessed TTADC god mane kaitor by Ishwar TTADC na hamari khaitor honi gabang ma bui comments ro nuka ang siatam ni bagai je kuno boro mani hamani jinis kri but sirngani jora banango sirng kangke sen nang manai en boro ke bul khaya krai bul khai kangke se abul no sikarangai sing tese pro correct khainani haisi aboni bagai ang koina ni muchungo sini lukurong no sini Tiprasa no sini public rong no kuno confusion ni kokrai joto Bubagra ni wan subject bai sing tini honorable CM sini sar Runiel manai tongo EMs manai tongo sing aboni bai kuno wan na kare bas kango tebi EM chong jong nai sing aboni bisintinya sing TTADC wo sing kaham ke 5 bosor je sing sujuru mani abo sing kam ke porichalona khaitana nei ang norong kogru